Тепхулари шилсен пағалы хеменле. Візіне пықсатраган подряд организация сем хысен тевишне кирлепек пұрнышлашы. Шагай туземпек ысыкланса Шубашкар администрациянче специалистем тата халық фрончен Чуваш енри уйрымен хастарисем черетлі теріслевер терчеш. Віземпе пірле пирен пулдарулы хушканете жулаты ухря. Тепхулара икибинде вун биллekмеш жулданба пуры шырбун бірлаптыға женетні. Халық фронжен хастарызем тоқырмыш билік жулы хурамне дәріслеріш. Күнді жула игі жулғайылла юзана. Асфальт сие игі хутрандырать. Гарантия улды жул. Комиссия пызык житменліксем асырғамары. Шавжавах инспекторзем күжал жул юзама күйленні кашни бірлежеве пәрер акт ярзабана. Пычык трещины зем, пычык выбойны зем детпер. Ну, везене подрядчик зем халі паянке күнділіне уже тербелезе юзама бұшларыш. Шуға жетсен теплінлер юзаша. Ибер бақсадухны күшін Шубашкарда шак ураман жақмар, тебір урам зінжеде шитменліксім дубанна. Петров ураме, хлебозавод шумынжи урам. Шагынде Московский проспект ураме, Фучика ураме, Гагарин ураме год. Коурам рашуллайх полныне подряд организации шивюхисем юзавлыбе сылдавлать. Канализациясем ергелле эшлеменнебе, люксем анзагайныбе чилай чухне асфальт арганать. Шив шулын шиелдисейне юхтарса гаять. Уринде перле бықсад расплат шула. Подрядчигын гынамар кам ремонтуны шула. И заказчик кам уна пана думашкан. Пурде перле куртумандырза бықсад расплат шула шулдалық вғызынче. Особенно мляглас кергунне, шургуннеге бұғытыра. Халя пахатада хорушлықсыр жылзем федерации программе биозу гурза теп юзав дума юрать. Патшалық пулышныбе көчал Иван Яковлев проспектжебе граждан урамызыне чәне дестеллевлі. Эшсен проектенже шыва юқса гаймалы дыдыма ергене кердесіне де бұқсағуна. Чувашенгаларым Вале Алексей Енейкин, Леонид Петров, Оксана Замятина, Семен Антонов.